nyine kuba nubwa kanyakire mwine mawe hano murire kurunji nanye ninyongera kubakira program ya Sisimuka akasheshaka ebyo ni 10 ukwezi no kwa kabiri 12 abana mukaga hamwe bari kuchera nito mwe bari kunda program ya Sisimuka shahemwe okusashayisha tu orokubaza kusera katanu ntubaturiya hatwinire binji ebyo tashemerire kuba no fera ebirimo kumanyisa ebirimo kushemeza twine kuganira ahashonga zitari zimwe na zimwe obwahati turiyo mu nshonga za school fees na namashomero arababe abariyo muvaka bari baza kutandika kushoma icyo kiganiro ntuza kwa tucine erizo band of course impapara za makuru obuhabuzi bwo mushaho n'ibintu binji byatasheme kuba no fera hecho ine kora twegite wa Facebook TV West Nehinda ha X TV West UG turi ya TikTok twine website na bazakuzayo Instagram bora hamuhona turuho kandi wote twakwentwenda tukusige enyuma ninda musi abazire batahi banje izo bandieri yo kutwara abana amashomero actually kutandika na weekend twirento batwara bito kumurika kwenyine mutabano wanje Gideon nagize ngo ukureba harubaho no kweri izoba mbwenu ninkwimutya ninkwijusya muzire we ngo takazaho kareba konka yetera kahini mangu sente tozini but imukana mwana wawe seba face chikuru mujaga uniform che sebumutema webare nyo orgaho facing abishobero byo tunyona mureta konka mumpe mu weeks ibiri baza kuramba za kwetegereza buko nabo babo tkuja mu byabirije they know what happens within our lives nabo tutakare ko mwana kamara weeks ibiri atishomere kandi akika kushashura fees nono za kushashura fees eyabandi batandikira kurga day 1 mpaka hamuhiru so n'ikirungi wa mutwara abandi nabakushashashashurayo twena ngutwine babe mbarya kahunga ke sentezo then nitwe tubentureta kwarije kurya hamuhiru mbwenu sitanembu bwejo tinkwenda ngoza ko n'amashomero gacezeho mwana gacenge mbera n'abantu muntu bibutanguye aretse nsimbe n'indecho kutraininga social media bere deputy head teachers office amuryango batiro ngo tine school fees yone yujire tine cyo kugambera tine cyo sheme kuba no gamba nanye but ninjira okuturi ba stakeholders mu bintu ebyo bwegese abazire amashomero kucira mu administration ndeka tugezeho tukoregane nabana no butora abateyo abazire nicyo kigambo kite kitwatayo tugezeho tukirize kintu jatabinje bakarita za accounts no basaku wafu no mutwaro guteho wafu necebiro guteho tamuyaza kwa no bundi no basa kushanga wagerizeho urugendo warutambire orasko fees katunga za how do we call them izeze number z'abane zikushashurira one code numbers wambazeta batubone nine nazo waba ine 15 waba ine humutwaro ine humutwaro 3 no basa kuzitaho aha account yo mwana ushashurira hasi utari kugira ngo kwato mutwaro uri kuzaha banka ukata mu 13 za transport nuta mu kicaro 10 na rukaga chonka ninge cyaro 10 shanga washashurira hasi umwana ya soko gambo tuwo ino mutwaro wo inezinga it is possible abo kuba ezezine zanguha eza hasi mukata hasumu yawe umwana ushashurira hariyeri ye namba yakuba na account ye no bagumana bareba bayongera umutwaro bayongera woci wine namba ya basa nango mutero mwiso mubyo tazoti nakinatayo no bagumana bareba bono bagumana update ngaso mukama tujire mbabazi tugezeho kushomesa abana bitu turi muntu gamba kushomesa abana bitu bitari heka yo eriyo mu busasi bwanyuma yo mwana wabo umwana w'imyaka 12 13 wo mujo abira kozire cyamushonje naba batunje results abintu betebe kanisa kugira ngo munda humurike senior 1 bitayitugambira umwana burizamisha nyina nagira ngo akaba agire kuzika kandi ngo mwana wetu umuntu ari kushira kutambatambura kuyashanje no mwana atari umusigazi weye yayerarikira baja maybe hine kahiya kanga bitesha kuzagenzire bamuronda nango birukanja na polisi ba reporting a case ya disappearance kandi bajamuna na carecho inshonga z'abana kushangana babura abukanojwe inamakuru gutabe turebere henyumaho cyara bakwatire amagufa gabantu
umunje mwene njaka bari nkomufumu nengachi agamwe gochize so ekabambeje ryo mbusasi nibebuza omwana wabarahi police batabarize yo nabo kabagize okuronda omwana omyanya ibakutekateka ngo ubundi nabasa kubagiremo maybe nkomisire ombanywano babo bitina hato omwana akiburize amisho namakuru go busasi katubanze tugareba ombwijire Kiwamba bano okuddamu omwana abadde yakafuna ebyavudde embigezo bya Piero E bwabuza okuva mu maka g'abakadde ku kyalo Kikunyunga ne gye buli eno tebamanyi mayitireke. Omwana yeewanisiza abantu emitima yekulubya Ryan ow'emyaka 14 ng'abadde alindiridde kutandika siniya esooka. Embeera enerese nnyina Nabatanzi Rose mu maziga ng'agamba nti abadde yakawandiisa omwana we okutandika okusoma siniya. Nali ngenze kuziika ngenda okukomawo nga taliiwo. Omwana wange yatuula kya musanvu nabadde maze n'omuwandiisa ku ssomero. Yenna mundabidde kannyambe. Twagenda okuziika twamulekawo naye twagenda okudda nga taliiwo ne tulowooza oba ayinako wagenza akomawo. Budde ne buziba ne bukya naye tumunoonyeza abuze tumunoonyeza yonna mu byalo tusuubira yonna mu bantu be bonna wonna nga talabika. Ab'enganda abalala basangiddwawo beeraliikiridde nti omwana ono yandibulira ddala ng'abaana abalala bwe bazze babula ne bataddamu kukubikako kya mulubaale kyokka oluvannyuma ebisigala byabwe ne bizuulibwa ew'omusuubuza Ivan Muwanga erunyerere mu Kammengo nga bwe twakulaga mu mawulire gaffe agataliiko nfuufu ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Amagumba g'abantu emikono gy'abantu baadde bakatwala ebyasuuse kati tusudde emikono nga gikyalina mibisi. Ali mu ntiisa ey'omusajja yali asaddaako abaana baffe nga n'abamu tebannalabika naye tusaba tutuyambe alabye ku mwana waffe naye anikulubya amutuleeteyo ate. Tetumanyi oba abana b'emitima emibi nga bwe bamuwambye ne batabaako kye boogera naffe tetunaba kumanya. Bano be tusanze mu kusoberwa basazeewo okukola omuyigo okugezaako okunoonya omwana ono naye ne wetuviiriddeyo ng'akyabuze. Bagamba amangu ddala ng'abuze baggulawo omusango ku poliisi ey'e Kammengo naye tebafunanga kweyambibwa kyebavudde basalawo bba okutandika okumwenoonyeza. Bwe twavaayo tebalina kye baali bakozeewo nti babo banoonyeeko tetulina kye tuwulira naye kati bwe tusazeewo tuveeyo tukebere no mu nsiko kuba kati kyamazima tumunoonya nga mulamu kubanga mufu. Tugezaako munoonya yonna gye tulimira tetumulaba. Nekyanayo yanoobeera omanyi gy'oli ng'owulira ng'era otulabye komayo wake emitima gy'abazadde bonna beeraliikiriza. Abuze abadde tatera kutambula ng'abeera waka atayogerayogera mwana mutono muwanvu. Amyuka Radis w'Empigi Sad Mwanje ategeezezza nti baakufuuza abamenyi b'amateeka n'abeenyigira mu kubuzaawo abaana mu kitondo. Ekibinja kyaffe ekyabambega kitandise okunoonyereza ku nsonga eno era twagala okubagumya abatuuze nti tetutudde butuuzi ng'ab'ebyokwerinda tuli wamu nabo. Tulirwedde okutereeza okugyawo okweraliikirira kwabwe. Agambye nti ensonga za Kammengo ez'okusaddaaka n'okuwamba abaana bakyazirondoola era agumiza abazadde n'ab'enganda nti bakola buli ekisoboka okuzuula omwana ono. Omwana ono Ryan tusuubira nti ayina waali mu mbeera yonna. Tuyagala wagazi kugamba tulina kuzuulawo waali. Agamba nti baakukwata abo bonna abeenyigira mu bikolwa eby'okusaddaaka abaana nga beerimbise mu busamize. Kakati nammwe abatuuze tubasaba ku mulundi guno mutukwasizeeko. Tulina amasabo agamu nga tegayina abantu abamu basamira nga tebalina musiisira. Abamu mwesogayo bwesozi mu buyumba bwabwe mu bulumu bwabwe ffe nga oluusi tumalina kumanya nti waliwo essawo. Bonna mubalookoome bonna tubamanye tubakwatize wamu. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Busasi ku rugo kwe aho omwana w'emyaka 14 aburiza amisho. Inje abantu abamwe tubakwetambikire byabataahi baabo niyo enshonga bwenshi mbahirira bakozire enshonga nkezi ningashi ako buntu nkabaka abahwire mu hati bariyaho baryenyamisho because I'm imagining omwana no wanje nanye yamburaho emushonga nkezo yamburaho ikintu kitararine really you want to umwana wa mutahi wawe how do you feel
kwa nintekateka ngo umwana nkawe tuwayefurira akagenda uko yabatwira aryaho nashomaje natamburaje n'abazirebe bamusuga mukatinde cyarukwe mu rugunya takwimuka akaja ati nyoka nkwato muhanda gwanje ngende cyo cyanci mayitsa mu nebe byenyene biturumye tutekateka kandi tinkumanya banu gwasa kwa muhigo gwacikaki uko nyene ntekateka umuntu kuza kutambira umuntu to kubanza waza kuri yo munda rero katere bisase rero katere ngoma rero ke korre siyona rero kaza kuronda abantu bo kuza kwita ani jangu chikabenchi korwa in the broad daylight umanya ngo muharimo umuntu ni spiritual powers na kora atina dukura aba pastors n'abandi neno shanga umuntu ne cyangwa nkano shanga batire bikariyo shanga baryo ko besherekere baryo ko mbera baringahi so nyunkabo nkabenye nabo babafuze babakwate babakome babihuriye byo bikorwa ebitashikire ebiri kuba bitinde bigenderwe biri kurengaho apart from kurebeka ngo batwara amagaraga abantu neco spiritual powers zibagamba kandi ukashanga nazo okuza gukora nizendageshaga tunkamya techo banchireka nka hicharonke cyo njana nebe byo kwerinda no mayese na habaruho ebya science haro nebe bya spiritual simanyi powers ebintakacenga bati ninja byabana byetagisa eshagama y'umuntu kutwara amagara g'umuntu naho hine kibashime ku bantu bakora honestly aboka Yesu gwe nabasa kugenda inyencha karondi agenda onashine bizakomakahi so hebintu ke byo ncenda byo kwerinda bagezo bagenda ground honestly ababanta binaga masabu bana na chebyo bagezeho bagire okuba kwatamu amateka negagire kigakora hashongezo Gideon Sanyamo wabo inayiwashire nitushabase bo ngwe otweyoreke aha bo kwantenda kureba kira ko kumurikisa abana embere yemerireta kandi nituhanda hace ntuje kwantuganira hanshonga iskwatana abana of course ogaraka yishomero na mnonga habikwatirine na amashomero aguturu kubanu tubatwara hinabariyo nibajwarasa ize mpango ukajwa tinyo waje mema kwara abe nashomera nankeji yanje niza kumutwara leta kumanyangu iba waje mema na leta hafu je mema leta hafu bo bashashura bahendera to kumanyangu umukayi bakuruga bino buzi naguza ho tubiri embuzi kurengo muri 10 aguza ho tubiri abana baza mu ishomero bakutejya kutekateka mu ndyo shemiri hati wo gendo za kuberega mwensa kwantureba pressure erya haba ahabana abazire anabano kubatora mu mashomero gutwa kwitanka mahango ango nashomero mwishomero hango era hango ndiyo riha rine pressure ki ntwenda byone byo kubyetegereza bitumini hwanza kwatireze Gideon Senyomo nabo kubasa kutongesereza hanshonga nkezo ezikwatene n'abana bito kumurika nibahumurikera izoba biri komeye ukwezi kwito kwa kabiri umwaka nubwo gwenyine uguruhango gwatushizemu ogwenkumibiri abrana mukaga stera mutochi nitwe bajangu ihanotera hanurwa mukuru kure kandi hanurwa orarebere so nito mutarache tukumentu hanura aitirabe ntubasa twine Gideon Senyomo onatia shumaha hife aho namatazi naharebere Gideon twakwacira tugambire mbere ryeta hokwe ahori. Morning Jemima, morning Chalte, ni umri wa TV wesa mazina Nsenyomo Gideon kokuwa agamba turi Uganda Matters Primary School mu Rembo Rambarara. Ishomero rwagati ye town. Nyina beji wagamba beje rizobo mbutongore. It's a Tuesday every 10. Okuja Ministry of Education and Sports rizoba no bana bashimkutandika kureba rubaho. Aba boarding batanje ku reporting izo bari anyumwe bazi na mnoga base kureba amahoro gita gacincire konga TV West twajya katucero mu mashomero turebe eshaheji turn up day 1 akwa day 1 mu ishomero nchikuro kuja Mr Frederick nyenda tuganira nabamo ombeje batuganirire kurganya umwe bazi ne rizoba ebintu kutwaraza hamwe byo byemerere bitanka Uganda Matters Primary School aho muri Murambara kantani kenana omwamogu otugambira amazina gawe iwe uri mu cyakangayi bito izayishomero izoba ryari izina ryanje ni Inaman Christian Inaman Christian njirizo bajyanye umwazo kandi Yune wataba kumaro P7. Uriyo P7? Candidate. Yes. Okay. Nishaba abana bacajoke bataka humurikire. Muje mutujoininga ho tusomamo. Ate tugamba izoba yakutandukana nyumwe bazone rizoba nibiki wakora.
ebinakora ayishomera kutujire batuhereza topic outline twaza mu class batuhereza topic outlines tukumamara ine twakiringa no mu ishomero mbwenu omweja ariyo nakurebegesha atakayikira ishomero ariyo naferwa ki aferwa jinji mazo binji ogwo ya Christian Nyakiro ndijo mugambi nindeba aine Savior ntuaza kwira tugamira amazina gawe iwe ishumirize shazinga auditorium cyakanga Savior. Good morning. Amazina niranyita aine Niyonshuti Savior nishomera Uganda Matters Primary School ndiyo mchamshanju and mpumukire yesterday and ndiyo ningenda kugambira abana abona bari ko abakiriyo mukango bahumurike abo ko bayomba ferwa byinji kandi ngenda kubagambira abari ko mu mashomera gandi limbasha bamwije Uganda Matters Primary School abo kubera ishomero rubonire mnonga batishazi tubine binji mbatishomeso mbwire topics ntushomo mbwire kandi nabashomesa mbashomesa je kandi nimpamya ngo ntukwika abo kuba headisha witu ayo natuhereza guidance and counseling kandi natugambira nebutwine kukora nabashomesa bitu bayomba ta advise omukuturahike. That means you kushoma rubaho you have counseling and advice to the school. Yes, twine na different co-curricular activities tukore byo kushoma byonka twine na sports twine clubs nkaza debate na other clubs zimo mwishomero namnungo muri wa TV weso muzira ryo kwa ino mwana mukati atine that parenting with that care tayikwena kumureta ishomera mutegeriza murete sabitero kwijari na ferwa nkimu sofa kimakozera itwe twatandikire kushoma twashoma winterizo bo mukasheshe twatandika topiki kandi na nyimwe abaziyo twize tushomere prep abashomesa ababemba introducing abo kubeje new class hatu abashomesa bija bayi introducing batureza topic outline kandi twagaruka twamanyira nishomero nturiyaje mwene buri kimwe kirije Uganda Matters Primary School nyenda twakiro ndijo mwe na watu ganere amazina angunda blessing itwenka experience itwine noreba nkeje ntamu yo kutandika class ensia tugenda mu class endizo twine batisha basya mwentu ina mashemero mingi kujangu tugire mu class ensia tubeta kumanyira nabacha tubeta kumanyira then yoni ngambira abana bataka humurche twatanceza lesson zituroho ntubasiga mwene barete byezo mbi kubambi bagwito baruho nito turabensinga abo kuba twatancere kandi twashomere turoho Toronto fanaza lesson nyinji mweno mziro lyoko yona omnatekateka kweto omwana sabitero kwiza omwana amurete kare kubanga lesson zatandike omwintarizo twashomachi omwintarizo batwashoma lesson ya English yes ekibuzo cyo kubaza nkigamba ki tia tubuza chibuza ya tueleza topic outline ya tueleza topic tine chibuzo chia tubuze yes mwenu manye chimurakora so yes wasagoriwa ankunda blessing Charity na Jemima hata china egahili na mnonga imubuzira taka tresro mwana ishomero tinguma ishomero kanaka hata kangambira Uganda Matters no haro kiba kweta orientation bayize yuzo bari anyuma yabaziyo bazo prep bakiro mu winter tubakatanje konkate ne bamanya topic outline that means mumanyirizo ne bakoreki obara akora to bakoreki na nekinikechi nintegateka omuzire day 1 ni chikuru omwana kumutaye ishomero kantu ngondijo mugambi Good morning. Izina ni Ayeba Shama. Omweji wa Uganda Matters Primary School. Kandi ninye pansa bw'ishomero. Abo kubari nkuzire mu kikuru. Nkija ntakwasa no kwemera misho gabantu. But because of the things that they teach us, I have been able even to talk to people. Kandi How have you managed? Are you in a debate club? Are you a speaker? Yeah, I'm a public speaker and a poet because I came here in P3 and I came here when I was just young, but I could not even speak to people, face you in eye to eye. But now if you tell me to create a poem, I can do that for you very well. And according to what we are talking about the coming back to school, it is very important to come on the first day. Abo kubantu kuyamba kujango omanyire batishaza I think it was on P7 to
tushanje batyazi tube tutakumanya classes nisya ebintu nibyo tukushoma kunkati yanko ku blessing okuyagambira mbabaza bakweza topic outline bakweza introduction, teachers how they take their things, their don'ts and their do's, such that when you're able to do what they want and perfect it, you'll be able to achieve what you want. Akagambo kamwe na mnungo muzira lina atureba atakaresere mwana iyo mziro koryokwe ako ntuchumanya school fees tuzuruho because now it's a new class. Yes, because out there situation is not good, money is not there, it's not enough, but try by all means and provide for the child who's coming because he's meeting pretty a lot. Okay, yes. Thank you. Ogwen kanent class orujungu yarushotoka ya tera konka numwebembezi nakora dibena nebini nke, that means waleta mwana na basagamba katungo ndijo mwami nindeba zina kamkwatirichikam zina ni Sekamate Hassan Akram. Sekamate Hassan Akram. Assalamu alaikum watullah. Salamu rahmatullahi wa barakatuh. Nanye ndio mweji wa Uganda Matters Primary School kandi ngokuwa izina lyanje Hassan, so it means this school allows all religions to come to this school. So nyowe first day yanje ebyebonire because batias batwachireje as our head teacher always says that we are a family here. So batwachireje twahaye ibintu bitu de twazo mu new class because I'm in P7 kuba babagambire batias ni basya because you are taught by honorary men, so tubetamanyirire ebyo. And also the class is very good. Batshomesa twatandikira izoba topic outline, twashoma about post office, twashoma ebyo. So it's good. Yes, I'm happy to be a candidate. Yes. Expectations are we? Yeah, I expect to achieve very many things because I saw my cousin brother called Ainom Shabriz got 5 aggregates, so I wish I should also get more, even like 4, not 5. Yeah. Echo Allah chukorere. Yes. Inshallah jachikora. Amen. Iwasa kutogitajesha tuya ishuri ya Uganda Matters Primary School aho murembo rwambara amazina ni Senyumo Gideon umwe wa TV Solirota enshonge turuho ni nkuru munonga ye kuberizo kuja Ministry of Education and Sports erizo mbutongore nibo aveje bashimwe kubani batanduka kureba arubaho abinji batangiye kwizizo bari yanyumwe bazyo na munonga abakurara amashomero konkerizo nka TV West waje akatanduka kutaraga amashomero gataraga muri turebe turn up day 1 turn up on class na nebini kebyo nyina twakire mwami Frederick Ogwe head teacher wa Uganda Matters Primary School aho murembo rwambara atuganire so fanka numbers yo muzira ryokwe nibintu kibeshe mukwano ukora na mnonga kire nateganise wa mansho ngasari zimwe abaziro umweji yakigamba ebintu byanguhi ko mweji we nakireba hati wo mukuru wishomero we nazagamba kikatu mwache mwami Frederick live at TV West Road ndere koronje munonga abarebe ba TV West nabatebe kanisa mwena nimbaramsya na rukundo mpango mukasheshomu ebiro bya 10 by'ukwezi kwa kabiri twire tubitegereze kandi itwe nkabegesa akamwenyo katandika abokato atine bani tundu batakusheka so kongati to abana kutukuba tubine tuba turije munonga twareba bari umushomero twabantu begesa baba baturikize babana baganira nitwe mbasharinga nitwe ibyo twatwashemerwa munonga ninyenda kutabarusya abubona na munonga bazire kureba ngo cyumuro cyahwa kandi bagaruka umwishomero abo kubatwena abazire abejina nabegesa twatwo munonga abo abana bitu so nicyo kureberana n'abazira bingi bariyo mbarabamo uko baresera abana babo benda kureba ishomero ruho benda kureba intakaneha kandi buri kimwe cyo na kerset abo kubitwe nk'abashomesa inkiko tukazuzamo twachika tuyicherezana buri mu kibine cyarashomese twashutama twataho kutebekana sakona twareba ngo amashumo gone gared nico aberere abeje bakugambira ngo bo batandikire sonze kandi nuko kiri
nambwenu ubundi abakiryoko abatakizire numba mwakererwa twenza futane kiro day 1 kandi nkato kuba bagambira babahire topic outline ati yo nchakare bambagamba topic mbajhandika rubaho ubundi nutakajhuroga konka ho mweji haterizoba oyatungireho introduction ejo ningashi induction mwene kibanje manyisangu ntibantu kiri kikuru nkabazire kureba ngo twayefuba omubuche bwitu omukubasa kwitu konka turebe ngo abana bitu ba reporting day 1 so kwa kubariyona nuko abadehe uwotaka twire mwana yishomero ubundi byo kushomesiza mwana tikibundi cyayigana matazi cyonka nkamwenu okutwara umwana yishomero day 1 n'ikintu kiri kikuru munonga kandi nicyo kiri kore ko vunano zubobwo ngo muzire abo kuba hatumazira muka amezi garengera abiri umwe hata amezi abiri no kuciraho umwana kandi yagaraka yagumumuka noreba ngo tuba twetebekane kace mwenu nutwaya abazire bona abakine abana kureba ngo rizoba kurya ku misinga ubundi abwinshonga zitari zimwe na zimwe zarira tetebekanisize nyencha kare kureba ngo mwana yaza ishomero yatandakana abandi then ubundi tatakagera zarwe kwaso umbwira ngo misho na munongo performance hari umuziro ko ari ahero najangwe bitu bishobire atinire office muhumurize na munongo wayugana n'amatazi itonga yugana mataza abazire ntubakira munonga kandi ntubakunda na nabamwe mwabari abantu barabaha nabazo mu office cyumasa ngo hine bakuza kusetoringa nabahi nubundi byakureba burabura ningo umwe nanda kugira biya etegereza so office zigwire kandi nezitu ninyenda kushaba abazire tutakagira ngo ubundi office yishomero ne police pana mbwini turya abazire neitwe kandi ntubantu kubona ngunimwe kabazire mutushikire twatanise abo kuba umuromo gokombeka ningashigo ko raberere bitwaba ntutekwa gukwatana satwene kandi twatura hamwe umuzire nomwe nabayigesa mazima abagent basa kubihamu ishituru kwenda ombwera wo misho kugamuka kamhero obo tukusibora yes ninyenda kusima munonga abarakutunda abana munonga bahagize bitu bayigana matazi primary school twabantu reba bazire nibisha twabantu reba beje nibisha itwentu garkomu amana mingi gukoreka ngo tuyine abo kutukunda kandi mugumize mu mutukunda abo kubantu ije kubakora eco mutano ubwo mwaka twetebekanise kukiza shana na nenyuma yonoko so mwenu mutwase tubase kureba ngo ishomereri twari harevo twatandisha na twakutunga namba yesi mako ni mayugana matazi neshomesa mbara na hiru ya district yiza burengerizo bana na hiru ya Uganda ari umuzira ari nakweba TV West kunkubu nasa muhezi namba yesi yes ndaka bahira namba yesi ikiwagama n'amazima ayindi kugambira ntu batwina abana bari ku Rwanda Kigali twine abana baraga Kampala twine abana twine abasaba South Sudan so za Kiruhura za Kazo aheru yambarara mwe nabana tubini isinjiro yone tuhagera munonga mweno ntumanyisa ngo abantu mbaraga aheru yambarara kandi bareba ngo beyisha kutagera mweno enamba yanjye simu ubundi muzire ko kuburyo ko utaka koze decision aho kutwara umwana nonda kubuza kumanya ubundi ibyakurataho enamba yanjye n'umushanju ibiri kinana ni 3 ikumna mushanju ngaga nemwe 0 mushanju ibiri kinana ni 3 ikumna mushanju ngaga nemwe nubu wakuntera hati ni twanaruga hanuya nituganiraho rero ni kugambira icyo rakore mwe bari munonga kutureba kandi nabantu ba TV na Vision Group in general mwe bari no kutsupportinga na munongo bwegese numukundo bwegese kandi uburkeire kutukubantu reba za TV tukubantu furukeza radio numbana mugamba akigambo bwegese umwe mwe bari kukunda kandi mugumizemo mongere kutagira yes Omwa TV West nyonja kukura musya na no kwimusya ngwimuka na munongi wali na areba TV West okiri mu kitanda akanukukire iwe ayiro mweji obyame nawe toka mwikirize kwimuka kwija ishomero akanukukire Uganda Matters bulchente kateka zona zahwire tingumanya ishomero kananka heticha kananka yoro na turebe chaha iwe ishomero yawe rita ka TV West twakushobora twakutaraga gande mashomero okweto rambara na district zeherira kwa nimanya ba reporters bitu kurgisinjiro kurga Kiruhura kurga Kazo kurga Ntungamo okoyona ba reporters bitu bataje kutaraga mashomero agatagana gamwe ebushari no kono kutunga ashamushanju agihangwa TV Westonka then shahibiri agacencuire tukuhereza the right numbers akwa kasheshaka tukagamba numbers tukareba
namba zizasa kuja kayigana konko mwazo tugaruka muturabemu twere save turebe day 1 abana ba reporting abata abakire na Garoom studio Charlton na Jimmy bagumza na program ya Simka na singansenye mo Gideon aha Uganda Matters Primary School Omrimbara City. Gideon senyumo kutisiaho ibibere mu bigendo misho ebukwatirine no kuhumuruka kw'abana official herizoba 2010 yasaba borders abantu bazayo mu weekend beat the scholars irizo yere official opening day yo kugaruka ayishomera and of course kampani y'abazire twageza ho kucejumbera mu program ya Sisimka ekirimo negendo misho tuchkwinire binji obwa hatika tuzumka mu muroka cent tuza kwa tugaruka n'empapura z'amakuru mutakarwa. Obire nobuza ahora atwara mukunda wawe aha Valentine's Age humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn twakuletera Valentine's chamuka eri mu live band ekihuro cy'ababiri kiruho starter Expire Wine Unfortunate Love na Midnight Romance aha sente ziringanire otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe n'oburaro iwe no mukundwa wawe obwo rukurutiza radio hamwe na TV West okagaruka mu bibuzo abarabanze ku bookinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ijano mukundwa wawe mweherere omwanya go buteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mutshemerire bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Ya paso nikankabulishana no chimani ezise teze kibina tumuntu uzakora cyo tufitero papura machenga so wakwata namba emwe niyo namba yawe jongo njato mbasa kutorana yoma yena kambanze kakwata ko kubanza ngenda kwereruka Ego atoko ko banza abana bamugisha ngo yo umukamuheru nazima tero umutwaro mwishiki mwana mwiyawo ano haine na haine na ndo manye byange konga mazina tuzimpereza wina namba zingana na sente kana ninzenda tuzimpereza kandi zimpereza buzima na ninzenda oba abantu bajya munagire mizembi oba nakubona bonesa tinkwenda kumanya omukazi wanyaza kushora niye kwa nyine program yanje note y'abantu ego mwami mucha echi ni chechi ejesha just date iwe ngejesha wajiyanga heje mchano jiremo ogashomba shisha baba mwamejeshaka ninashwirwe nayo kantura nayo nyegeshaka ntakujuma nyo mushayizo washwira noze egeshaka ntakumesha yebe ogiro ogachomba shambani shambine wewe katonda wange kashe byara bye ni mweshete ekini nebye nkoko ebe byara nobuze ngo tebyara ngagambira ki kiroti leto muso nayo leto muso Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera.
Western Hinda webariwe hachirini twe home program eyasisimuka ochine Jemima ayebare hamwe na Chobutunji Charity akanuko kire akutukubantureba birthday garo gotakongera aka birthday garo tumstegerize birabo sister wanje taka tiri tina jenarebe yange muskuru fizo bambe ngomiserize natubire ita konkaje tukufurize wari yawe ryozarigwa tabaruka mwananje okugitaho gundo mwaka kandi eze nimbabazi abo kuba abamubonda aho tubashyireho tubarebere bana babo barukuza amashomerizo bankeri so kuri kuhika we really congratulate you. Happy birthday. Thank you. Takusama mission program ya Sisimuka, a new vision akasheshekeri zoba art teachers to get 750 billion shillings pay rise. It was eba questioning kwa bashomesa kuchira munonga ba arts bakugira mbu government tebafireho eri munefa ba sciences ni tuturi abashomesa ibintu nkebyo bitu tureba ngo aba finance hamwe na public service bamazire kwikirizana aha kubonjera mu akasente aha mushara gwabo aganinjira namakuru marunje munonga abukatu tureba bwo ebyo bwejeso mu mashomera gamwe na gamwe ebikwemerezebwa mu ushanga ba candidate classes omwete bashoma abandi bari muntu bashoma umuganda mashomero tureba ku kibench affecting na performance amuhirwizoba so aganije namakuru marunje munonga ari abo ba art teachers. Chinese celebrate New Year in Kampala ebikwatine na Chinese calendar deba nendebona na Vice President retired Major Jessica Alupo ali celebrating nabo babukuretera ombwijire accountability. Auditor General exposes rot in medicine supply. Yes, nabajirambu enshonga zo ku distributinga embazi hari abantu kubara muntu baje chikamu bakajiba nebindi binji babukoretera page ya 5 basa ku byeshomera Harvest Money Expo bari muntu bakwereka abo habo kutunda equipment yo kosa omubyo kuhinjisa hamwe no kurisa okubarabe bacenderize ahabe imbone nchikwata hiwo muhinji wo murisa kwejumbira Harvest Money Expo tribute Museveni Anna's Canon na Kalema's father apeji ya binamukaga na hamwe na page ya 2 na mushanju babukoretera. Government mandate sickle cell screening for newborns ntumanya oburire ningash condition ya sickle cell bitobwa hati government ne shabamba at least chikabe nchiba mandatory kugira mwana yamara tukuzara bam screening nko kutukwa screening ezinde ndwara zona barebe aine oburiro bobwa sickle cell then bare okuba kubasa kumuyamba akiri muto amabo kujangwa akure na nendwara erukura babukuretera ombwijire debe bukwatirina no kwiba kwembazi omararo gatari gamwe na gamwe babukuretera ombwijire. What transpired at Museveni and Member of Parliament in Sibambi talks nabyo babireta rebe bagambereho. Police army crackdown on criminal gangs. Bajangwa abantu bakwingana 19 novo batire enyuma y'emitahimbwa reba emshango ibabene bakola. Community News New Vision yatambura mbyaro bitari bumwe na bimwe chikube ninjireba ha nanagandi minji rebe chibara muntu bagambaho. Teen Vision echikwatine neminyeto yitu nabo New Vision takubareka nyuma deba performance y'abana okuba beno bakora P7 bana muntu babugambaho aspirations zabo nebindi binji ebintu ebikwatine na oil and gas babukuretera reba hoshemerire kuba notapinjira opportunities. Then it was on sports. Cheptegei shines ebikwatine na Dubai Marathon results. Cheptegei ni mureba rebo kwa performing jire Kavuma set staff terms ebikwatine na cricket omuzano gwa cricket Kitezi skate park
finally opens mwabokunda ebintu ebikwatirine na skating nagandi mingi reba English Premier League eryomu Uganda Cup eryomu ngambe chembekech ashinije mpumibiri zonka noza kuba no retunjira rahikira streets zitu retunjira abase kushoma bice bye binakurozo n'ebindi bingi ebiryo mu papara or new vision katurebe bukede yeri zoba etwinireki bukede of course no rimi Uganda bajanti abavudde ewa Museveni bogeza manyi barazewe bagenda okusasanya sente bawanye Norbert Mawo okulengere wala naro mu Rulindi nuko bariyo bagamba batyo umupapuro wito rwa bukede kuba Norbert Mawo no wa DP kandi ndeba babarwa President Museveni bargaye barukumuwana and they are in RM I think so ataho haba ho cha hagati yaho okay naba opposition tusagwa ntubireba onkani ndeba ho Latif Sebagara ndeba ho Kabusu ndeba ho Nsibambi ija kwa bya no bireba turebe ibintu kubera agende amanya gabafudde munana mukabenje ka basi ne taxi kasanda nago nindaba gagaranjura mwo shomo birebo byetegereze umanya abantu ko bari bagwa umubenje butarumwe na munyinga shiza accidents then turebe cyakwaza kwanje bireta ubundi to tukabyetantara tukabyehara akuba ibyo byabireho bo bafire tutwakine twasagaruza konka habireho cyenyine kiretira abantu aba batabasa okurohona aganda makuru agari mu rupapuro rwitse turimo tureba aketaro ko kudayo ku masomero abana tubagarra amashomero ku rugo rwa Kangahi students twaraho now this is the last day ubutwara day scholars also nabo bari kwegitara batahi baba bari kurara umunda batwire bagenzre okuza mu classes zabo okushoma biryomu then bajanti bukede research pia okuza amazali gwa kabaka this time around it's gonna be different so nsakwantureba chichi echenjawulo bukede chitaddewo mu kukuza amazali gwa kabaka harvest money tosubwa tulakta ku sente entono basagotana ndakuhinjisa tractor kandi akasente kachiri akahiguru but this time round omu harvest money expo bagujangu noza kwa noreba tractor eyakasente akache biryaha then orekanti kede akulete dembozi kubika byabaganda simanyi tuli bansenene simanyi tuli banchima simanyi tuli bachi kwegamba embozi lyaha ahabika byaba abaganda upapura no rwa bukede police wadamas abamasomero ebiragiro nga tamwe etandika indeed mwine kwani ma actinga imwe kabakwata hamagara gabantu kurinda abantu n'ebintu byabo mwene twatugiye kumurikisa kw'abana we also need to see them act barwaha Irani eganyo kutesa ku nuclear te ya eteredewo Donald Trump obukwakurizo ejo ni Irani eriyo nejezo mwira omu America birebe obyetegereze akasheshe kerizoba then ahandi omakura gwakuretera bakugira nti police kunyiza omusajja gwe bayita Abitex ku sente mu 7 yawa ba promota nabyo nindabirwa sente zo bija kwambi kuratara kuko arebereze myoga nebindi nahabwe echo maza kwamba kuza kanana katano in case wabo tarazitambwize kurunji then page ya senga by atkanshita meja bokuba akira kuturumu ejuwikide ya Valentine yabakundwa abagarana hatubuke date yabasa kutuma mwana ibintu yabyeteraha wartunga na shiringi 10 noja kwa notunge birukogaho konka ngo kuntatira kutambuka horeka nkorabire mukache just tinkwenda gamba bindi Valentine byoli no kwewara oliokofu nesanyu kurunako olwo ate byebiriwa ni behavior amasomo tuzagatera nikaza kubagataro nena handi mbakwereka shemwe benshi mutakubyeshomera
aha bwenshi nimbe bajemo fees z'abana zeba mukurembeza ku Valentine atona byononye izo ari no kugera kuri kino kwandi genda kubana abana betu yina benyini abamu twabafuna kweze nakuze nyini omuri ne Valentine aha ebintu mbiyeshomere mamwaye tega shinjira 10 n'urukumara agafa kubiduka obulabi obuli mu kusiba yinjini y'emmotoka emirundi ejiwera nsonga mbi nnyo n'osiba hato gisiba nyenchakale mulimu obulabe obuvaamu kanyiruka enzombi emizano bamweta Bruno Fernandes ago bali kodi ya gigs Ryan Giggs n'omwishika ku Manchester United and they are doing better by the Manchester kwihabatunga Michael Carrick nka coach kandi batireza team zitari zimwena zimwaheza mani ahansi ya Michael Carrick kandi na Fernandes Bruno nka captain nabwecho shomori papro Liverpool chikide difference ngo inda Bridget kunagamba Manchester United yarache kwimuko mu ntebe I think if she's a strong supporter ni ngaba kamba no workshop anyway no jakwa no byeshomera orupapura no rwa bukede kandi rwa sharuti orwerizo arika nkorecheho orebo kurukusha jakwa no rutunga akasa just 1000 na his program ya sisemuka echere munegendo misho uko kutwaba twagambye ntwenda tugireho ekiganiro pressure y'abazire kuba twine kugira ngo tutware abana bitu omu mashomero mahango results za primary 7 zishowire bari muzire hina mashomero agagutukumanka mahango mu region age nangu na nahandi aguba ku bintu benda batware umwana wabo ubundi no performance ogwetabonire no tutakuba so moshanga waza kureba zo school requirements zonka okaza kutaho school fees nebindi binji umushangane biremera abazire so ntwenda turebe jo pressure agamashomero mahango na nebindi byone bikwatine no bwejo say bwabana bito bwahatika tuzomuka humuro kace ntuza kwanzo garika mutakarga aha TV West. hariho okukongera eshagama hariho n'okuyamba kukora eshagama mbabi atana ibitana kachika ninjangu nabwe naza kuongera eshagama nimba ndukozere ninkore ndisho ngaraka nyongera hati noleo kuwanyuka ibitoki hakarwamo shande yego niko kuza kunyuka nka karoti na beetroot ukabikamura waba utambo ni urusho rwamba kunkati yakori kunywa ejo juice teri kwikaniye burwamba erimwe birisa ibiri kuza kuyamba yambana nebindi okubasa gukorera eco ikiri gukora umubiri gwo kuba icyari beetroot kandi ujo shanga ngo harihe ibiri kubana ibiyamba umubiri koko urubyeshagama koko urubyemisi kubasise ishagama ejo kutamba kandi hawo ne nkempezi hamwe n'inyombeka mubiri hamwe n'integeka mubiri iziri kuba ziryo mu byibyo byo kurya kwija kuyamba umushokoro ukukora iryo shagama ntabwo shokoro kuba n'urya beetroot ngiyo neshwa nk'eshagama ine nko kwera yongeze enkozisa y'ibyo kurya byo uri kubeyine okubasa kurwamo eshagama nyinjiho kandi ine nko kweri kurwamo ebirisa ebiri kuyamba imisejo koroba ikatambuza jesha harimo ikirisa ikiri gukorwa kurwamo nitrates ziri mu beetroot gukora nitric oxide ekije ko byo bishenje byemisi omunda haze ibyo bicyaba byorobi hateshaga metamburaje kunkatiya nece kiri kuombeka akukabu bikomunda nabyo nibirisi biri kuretwa shaka nabwo cyo kuri kubona urya beetroot
ugiteremo karoti ugiteremo urutunguru uyongeremo urunyanya ukatamo akatangahuzi ukakora ijushando ukajinyo no yongera inkora yishagama uyongera intambura yayo kandi uyongera inkozesa yayo ahubwo ijuka mburire itaka ikiro mu nda yo butafari tojine itaka ikiro tekwinire mugasho ntabwo ejo notekwa kumenya uko kugikora notekwa kumenya uko kugitambuza notekwa kumenya uko kugikozesa kandi notekwa kumenya uko kunaga kasasi yarwo mu kursi ibirise byataho mu nda yo butafari biteje kasasi rone tusigatwaje naga tukabana tukazacubuze kindi kashi nureba nakuje naga nteje kasasi rone nakurye do na ne kanje andi nureba n'ikirataho mu nda yo butafari naco kine kuba kine kiri kucakira aza umunda ya buri katafari hariyo ikorero ry'amani umujungu bajeta mitochondria yes haza mitochondria zuri kuboyine nezingana nishagama no nibirisa biracwekanise kurw'umushagama kuzomunda y'ubutafari akatafari kine mwikorero kare mwikorero ekirazemu kine kubona kingana n'ikorero ko rukwingana ikorero kuri kwingana ibyo birisa biraziye ibyo nane birisa biraziye haze cyo kikuru cyo kumanya ahubwo kuba abantu bigini bakira kugira ubuzigwe n'ibyo kubirinibwe bahereza amani konka batagatunge kandi ubabiyine bwinji konko rukushanga ngo ahubwo kuba ikiyo kwakira gomani tikiriyo tikiriyo ukatugire nkasukari sukari shemeye kubona kuletera amashanyarazi konga ku mashanyarazi nigakirwa mitochondria yes nabwo cyo kuwo kubushemire kuwine mitochondria nkarukaga konko ine bina noza twara y'amashanyarazi gari kwingana na ubu mitochondria bina nabonga ekiri kumanyisa amana go kubirengarwa omu bukokobwe 200 turagatunga nejo sukari yaneza kucwekanise kazayo nayo teraziyo ujoshanga ngo majagwe cyo kunywa nanka ngo nisereta amani ngo nganyara bo kunywa katine kiri kwihinduka ahubwo ko cyo kucakira umunda yo kutafari nciba kitariyo ntabwo ntabwo cyo kuri kubona na eshagame kugirira umugasho ushimire kubona umungu harone kiri kwakira ibyeye kureyire munda yo kutafari kandi amani niho turi gutekwa kutandikira ntabwo cyo ibye biri kuba biri umunda yo butafari ibyakorese birisa kukwereza amani go kukoza no kweyombeka no kwegaruza gusya nicyo kirayambe kureba ngo ishagameje yakugirira umugasho kandi yatambura yazayo yagenda bishi obutugera no kwihamwe bitari byo mugasho ningasho kwihamwe bitaratugasira umushaka ishagama nebeye kurire bitari byo mugasho biha ningasho waste yonke shagama tubone tubyere eliminating waste nebaho ishagama waheza kugikozesa eheza futaha kuri yo mutafari wahembe kuniharwa mukashenda harwa muno mwika kandi juka ishagama ikimwabinte byiri gukora no kutambuza ibyo ibyarwo mu kukozesa birisa umwika nigurwa mu rwa carbon dioxide gushohora kandi harwa mu ndije ukashenda iyarwo mu gukoresa ibyayombe ko mubiri hamwe n'ibyashenyuka umubiri gwanigwe garuza gusya ahubwo gwe guturaga nigwe garusya nishagama yonka n'itiko kugaruka busya ntabwo ico nico ko uri kuba ukina mu turani notego kumenya ngo wahemba umuriro ine kundura mu kashenda wawe yombeka kiyungu noteko kutaho umwika guri kushoborera umubiri kirahe nucereza amanota amana guri gateko kuri tweshagara ntabwo ejo buri muntu wena uri kure buri muntu wena uri kiza nateko kumenya ngo bujunanzibwa bwo gukoresha gama no kugikozesa buryariyo nuwe kandi rizoba tinyenshaka Nehinda
obire nobuza aho ratwara umukunda wawe aha Valentine's Age. Humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn tuhakoretera Valentine's chamuka eri mu live band ekihuro cy'ababiri kiruho starter Expire Wine, Unfortunate Love na Midnight Romance aha sente ziringanire. Otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe n'oburaro iwe n'omukundwa wawe obwo rukuhurutiza radio hamwe na TV West okagaruka mu bibuzo abarabanze kubukinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ija n'omukundwa wawe mweherere omwanya g'obuteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mukishemerire. Bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Orwa kabiri otaferwa chine Dickson na ija kuba natshoborera aha kwongera omutindo omu kinyobwa ekya cashew nuts. Cashew nuts ko kujihinga akatare kayo no kiyankai. So Dickson na ija kuba natshoborera ninga hayi twiha akatare nutwiha muki nutuchuguza tuta koza binji tumukomanya kinyobwa ekyo ntuchuguza habwire bwingana chi cyahika stage hantu chi hamuta. So Dickson na ija kuba natshoborera byona ebiri kusinga nka hata abantu abaliyoni bahinga hati bine sente abantu nibazaguma nibahinga icyo nabagamira nti bakwereze myaka 50 akatara kutukaka umyaka 50 kuruga hati nuwo wafire n'abatabani bawe rimwe niwo notakikonka umwe nobo ina katare konka abantu kuburagume bahinga bakarinda bakamitinga of course buri mwaka katare nikaguma nikongera ninga nikacendera bakahisa ezo miliyoni demand 12 zinabagambira hati ebei neza kushuma. Rebeka program ekiti ya kuferwa shahina zechiro orwa kabiroro. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kuhangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera. Person kan kaburisha no chimani ezi sente ze kibina tumuntu zakora cyo tufitero papuro mache so wakwata namba emwe niyo namba yawe jongo njako mba software yoma yena kambanze kakwata ko kubanza ngenda kwereruka Tiko atoko ko banza abana bakagisha ngo yo umukamuheru nazima tero umutwaro mwijiki mwana mwiyawo wano haine na haine na be manye byange konga mazina tozimpereza wina namba zinga nani nzenda sente kana nzenda tozimpereza kandi zimpereze buzima nani nzenda oba abantu bajya munagire mizembi oba nakubona bonesa tinkwenda kumanya omukazi wanyaza kushora niyo kwa nyine program yanje note y'abantu ego mwami mucha echi ni chechi ejesha just date you ngeje shawa diyaga heje mchano jirema ogachomba shisha baba mwameje shaka na inashwirwe nayo kantura nayo nyeje shaka ntakujuma nyumshayizo washwino eje shaka ntakujuma shaye be ojiro ogachomba shambani shambine wewe katonda wange kashe byara bye nimweshate ekiniki ne byenkoko ebe byara nobuze ngo te byara nkagambira ki Kiroti leto muswaje nayo leto muswaje
ijana ha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka ku tetiro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aharukororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwa abona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza Tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagikire Pacific Events Lion Records. TV West Nehinda webariwe akiri nitwe on program ya Sisimuka kind of course tukiri aha okusiya shaisha tu chine Jemima ayebare hamwe na cy'obutungi charity netwenda tugambe ahashonga pressure y'abazire tukuba turuho kutwara abana mashoma kutwa kwesera mahango abazira benshi twine belief yo kujambu ishomero ryabanerehereza school fees nyinji nchimanyisa ngu standard yebyo kushomerya higuru so ne guarantee yo kugira ngo umwana naza kushomera then haruna nayo cyo kushanga family yanyu yona ekashomero mu ishomero nanka so mbweno wawe obano obasa obato kubasa ayine kugenda omwishomereryo ahamwe kikabe kiri kirungi bita hamwe ntureba ngo nacho chine consequences zacho ibo nko muziro shanga cyakuteka pressure ya mani ningo mwana wawe obundo mutwara no mwishomerera hango konka abura kufitinga muso ntwenda kuturebe pressure y'abazayi tukuba turiho kwenda kutwara abana mu mashomera mahango kucirana ngo na hato results za P7 obuzishobiri omuntu no mujo tkonkasha umwana otkatuta kwebasa reka maybe tumuteko mwishomere kanende performing ati nyoni nyenda ririya akando shango mwe yes byahendera bibonire bitu no mwe shanga hari mu challenges ezikuba ya ninja kutubanze twamanya ko gamba big school no bano manyisaki then tugarake tere na tochi omuchabante cyo barukweta big school ino kwa wakagamba ari kuja tabamwe ko kushangisha mero ndishashura school fees ya higuru that is what people take as a big school konka twaza kuzomu reality nice cyo kumanyisa ishomero hango ndibarariya yo niteka ngo cyo kwanza chavyo ndabari ino mwanya mahango ngaraka ndeba ngo ndabari yene structures nyinji aha mwanya ogwo muhango ogunaba ningamba butari bintu byo kunyigisiriza rimwe no kashanga muri yaho no mwefitika ngaraka nteka ngo structures zabire nyinji cyanje banyisanga classrooms ni nyinji so na nabana abarukushomerayo baba ari binji katugeze se nka high school oyine kuboyina abana abarukika umuriro 15 na no kweyongera higuru kwiko mu 15 na hand we can consider that a big school then tugaruka tureba ngunana extracurricular items ezimukwana mukora yishomero nazo nzaziri nyinji oshanga mwine emisiri yebihimba mwine entoche mwine muri sembuzi kuriya mwine yente bweno shanga ngu ebinte bikuhebwa abana ayishomero tubira academics zonka kurekana bogaho bazana no mu curricular activities extracurricular activities ezirikubana zogaho oshanga twahikanka ahabye ebyemizano butosha numukoraje mwina abana bakwiruka mwina bakutera umupira mwina bakuzira ki nyoni teka ngo ibintu bimwe ahabikuretera ishomero wagira ngo narahango then twahika ombikwatirine na ebye din omoto mwana yashomero omwishomero nanka mazima kwakorgayo omudini omicwe nemitwarize abana bo mbabarya ha mustari niyo nashanga ishomero gine abana binji ukashanga harimwe byana byinji bye bihaze ukashanga mutine micwe nemitwarize me I consider that not to be
a big school okuza kubi erya man kuza kureta omwana wanje nkamutayo I consider all that konka nko okujemewa wagambere kugira ngo umuntu kwa kutekaho fees structure yakasente kahiguru miliyoni emwe cheka miliyoni 2 omwana wa nasari that is a big school omisho gabazire bata kugira ngo azagura uniform no jugura mitwara 35 uniform you know yo mwana hateje they consider that as a big school omwana omkomere fruits hateje batireba nke big school so ntobanza twareba omuzire cyo kuteka mu big school chone cho then chibone kutuge ngo kuchiriwe nchituga mirobu no yirukanje bwaki yoba noronda ki so ningira ngo abamwe kirigirire okushanga ngo umuntu ayine pressure yo kutwara umwana omwishomero hango kirigirire aha kuteka mu school fees niye kwa neteko umuntu aha standard then na naba barana bitu nkato kunyine jemimaha ninturo mwaruguru naturo mwife naba nindeba abana be nabapakingira juice nabapakingira fruits yogurt wabarenyo atinteka tangu umwe nabana yiba kushomera binkiguru hata nacho chinteka ha pressure umuringo gumwe ningo gunda but kutwakugaruka aha mustari tukarebaga amashomera mahango genyine kare nko kugari no pressure chi eyo muzire eyari kuba narabamu okutwara omwana omwishomerere koko wagamba Charity itwabazire buri ninja buri muzire different parents haro kuba ku describing amashomera mahango ari muzire ari kugira ankaya kubuza ati Charity omwana unashomera akabuta nashomera ahanana bashashora zinga otemetwarana ateriyo nariyo nishomero abo kana atekogere ati nyumu n'umwana wanje takashomera umwishomero rya hansi yemitwaro shanje so omushanga twatacinge cyo sentezo omundu tuteka ngo sente kuzukuba higuru omwana eriyo rya bishomero rahango omwana kwarashoma umwishomero rahango aina opportunities nyingi ntuchira kureba n'amashomero mijagara Kampala shanga umuzena ati omwana wanje aine kushomera Kampala kuko shanga yesa probably nka primary 7 ajimarire mbarana kandi hari amashomero marungu jagara yo muri mbara ningana za bushenyi ningana za ntungamo ezibone it's not like Kampala ya mashomero gabonire unkano nagari medium standard gari ya bihire Kampala nkabayeta nkabatahambara municipal tubarabagarire nyuma exactly kokaburi agabaka batarya ba Kampala nakora exactly so no shanga muzire yaje atomana waje ine kushomera Kampala oshanga nayo Kampala kabampango yamunago mwishomero n'ubudutanje tine structures tirine bashomesa iwo manyoto mwana wanje namutwara Kampala nashomera Kampala bacaro no bamabana be akabatwara Kampala kandi amashomero bundi agabo kubasanaga kuyamba umwana wawe wagasige nyuma ntuchira kureba abazire umwana wamuteka umishomero yo kutekatekanira hango umwana agenda pressure oshanga we nashoma kwike bizamu abo ko bagogine cut off points uhaza kugenda buri at the end of the year uri kugenda mu class ndijo nabatemera maybe maka 70% ati twebwa kumangwa abana obundo obwenje bwabo tubukashana no basa kubotari murunji maybe academically konka oinezindi twaje no mukoka cultural activities omwana wona performing ati andi turebo kuzira muzishashura abandi abantu bito omwana oshanga yaza pressure yebitabo oshanga we yashoma kwika exams kunkatine ne chayejere in actual sense so na mwana wenyine wamtaho pressure wagumana omwisa no makukushashura miliyoni 2 ori munozana omwana agenda pressure haza kwa kwambaza amashomera gutweta amahango noza kushanga nguhine byinshi ibine kwari bagenda nabyo oshanga ruri muzibirize mpapara burire oshanga mbere mwana byo kumugurira ngo agendane bebyo nkambya mingane yibwa kasheshera then ohire hecho uza kushanga ngo omwana kuba transported okurga nko kwano gamba kuza Kampala nabana arabo mbintu bingi kuza kuhika aharukuza ohireho kugira ngo ubundi abazira bamwemba bino motoka bwabo babutamwa amajuta then umwana mwetwara yishomero konka bwo no shanga bine kutembaza bus bine kutembaza taxi then yahikarga taxi za boda kirga boda oshanga ine kweta abanywane bakamwakira ibintu bakabitwara habigere abo kugira ngo ndashomere entebe ndashomere bus ya ndawore unashomera nkahi nkebwa no gamba ngo no hikayo shanga kitari nkoko kuba no kiteka so ndeba ngo muzire nawe omwana nawe nabayine bihangwe byakuba narabamu yabana aryo mu rugendo rwo kuruga omuka okika hariye yishomero hango eritiriyo ntweta
erahango then iyo muzire we noza kushanga ngo buri kuza kutsimbura umwana umwe kuza yishomera kubanza waguze nte aha kugira ngo oyina amajuta agora to motoka oyine bya binte bitwagambe bikwingana yibo akasheshera ebyo uri kuza kumugurura okugendana okwa nazo mwishomero twetera hango school fees obwiro bwinje no jokes with such schools either you pay half or you pay full obore no ntunga so yabetara full ntimanyisa mwana utakabire kumurika hato shanga ngo ahaga tuwateganisabwa kuza kutunga ibyo bintu byona kuza kubirundana oshanga ngo that so called big school murana wawe yakora musya mwananje that so called big school kuza kushanga ngo byakurega niyo ngamba wagenda press konka murana bamureba yajanga umukwakura namara musituza kwevugana so amhergwizoba pressure eitrion tureba eyabazire n'abana barukurabamo okutwara abana on big schools hazabone nije comparing muna na istakweta ka government schools tutugareba nkamashomero gamana tutugareba nkamashomero garukwetegereza tutugareba nkamashomero agina bashomesa abakwasa kwambakora ekirukoga hatoza kushanga ngo umwana no mutambuzi ishomero yo inaha hihi erya government umwana no mutwaro muriya eriyo rukwete ryamani eriyo rukweta rahango kongejo pressure yo rukorabamo barebyo rukureba ahabwe nto takureka bakubasa bakabasa then yo kashara pressure kandi twatushimwe tugamba n'amashomero y'amahango kuko wagamba ubundi nomaga amashomero ga private hari kuga kugenda gakaranga gakakwereke kizimbe ubundi umuziro kagendera kizimbe otubari abine nakanye nabatire na paint iwe ryahe ryarubajuru wawe kandi umwerine na performance nunji bito bundi terikerangireje ninga terike branding jireje orisigaho yirukandiza kuri abo kujya wareba yo kanyena wariyetisha mu ryamani and nko twagambire ngo abazire tucira usually agamasha mu mahango tutekateka ngo abana bito baza kusucceed injirayo tekateka naza kushomereyo na mutabano wa minister ko bari babamazire bundi mermoteri mubona abonesa and at the end of the day sana bijete na kanenda kushoma na batabano ba minister anaza kushanga noza kushanga no shanga kacharo mwine doctor wa mani no hakushomeseza abana beyi mwine politician no hakushoma mwana babata tweta abana bacharo opinion leaders abana babona niwe charity to wanje no wine kushomera otkubara amane baza kuguma bari abanywane baguma mu WhatsApp group na basa kumutasya so shanga bazire nturebera arge bibito shanga isho mu just ine kizimbe but waka academic performance actually na namashomo agakushira yo kuperforminga waza kure charity aramashomero agatwira hanango mu region tigakwetaga publicity ya man bitugatuira ne bizimbe no butabonire performance Bridget wa ina opinion ya wotenchi social status mwana wanje shomera mutabano wananga abazire ninja kako kashoma hona na batabano ba engineer yo bagambe Bridget ukashomera ukagorogoro okay nabo none no school anti okay very good and ari nabo kurgo mu mashomera gushanga umwana wa muteko mu ishomero takufitinga mbambi takufitinga muna yakujata mami atkonke kine yayeto mbitoje tatugumayo noho ine kumarra noreba batabana bana kabakamara yo rero kashiwe mwana nko kuwa ka Bridget to kuyagambe cha social status no inda kweteka hidara bamanye mbu iwa bana babona bashomera haba amarra bine kugenda aha university so oshanga no mwana hakuza kurugayo yargal depressed abuka no bwagambire shonga zakaja tkonka mami echin ahanyohande mire trying kufitinga in chayanga oshange umwana yargal depressed at the long run yonkumuzire oyebuzo beno hende twateje tiriyo ntoreka ngo amashomero nkago tugaruho kandi n'amaronji kandi nagakoraje kandi byetenge bwa kubana genda nibyebyo konka turi yarya yo nibachepemamu kandi batakuchibasa oketa ha pressure kwingana yibwaka nje twajetera pressure kandi fees one ujibasa bayende tuwachishashura
umwana uniform ne mtwaro nshanju netano wabishashura manya mbenda ngo mbura umwana bayine laptop waje mugurira, then there is no pressure, we have no problem with you. Umwana washomera aho kurano yetenga so long as wabano habasa ngo turiyo ntwebuza iwe ariyo nahegezamo ishomero yabarango ritiyo ngoko ruyo no kiteka hazo riyo no yejemembera pressure yo rumuno urabamo ne inganaki ne kushasha kiri kwinganaki ngweno kabire no twazota na nabagambire ngwihano ndagambora rebere taragambo mukuru so wano reba jemma misho kareba kigiye kijujuru utakati tuwe no gotumanya biya nyoka authority mu mbasa kajira konka abeno manyangu wara wazara abana babiri mukono gumu bono kabato mwishomero rumwe hazarya man iyo kugamba bonebere yo neja basi charity nico kituru umuntu gambaho kugira ko kuwagamba kusura bentu gamba amashomero amahanga reba academic performance yeri ishomero bina bashomeza abukanyo hari amashomero aginkumanya nigashashura school fees nyinji batu n'umwana no mantu ko kuwagamba buko ubundo kuwahira abana bawe kuriya ukabateka ukuntu tugenda tutandisa abana bitu nko mu nurseries oshanga umwana wa nasari na shashura 1.7 bitu wamuyo kamuteko muri riyeri ndishomero ibintu arashata na munana takumanya kwandika umwana namanya urujungu konkata kabasa kwandika ato yebuze je myaka yona kushanga umwana wa top class atakabasa kwandika izina rye atakamuje spelling ekigambo kapa atakabasa kucigamba nka ari kumunyoro urujungu rwa spoken n'ikigamba kapa ne cup okay etinde kingwasa kugamba hwaho no kugira ngo bantu mwe turi hanshonga yo kutwara abana omashomera guturukweta amahango haza pressure eyabazire muri korabamu mwabana mutwara abana aba omashomeraga na nabana bitu ebarukorabamu twabantu batwara omashomeraga no twakubentwe na utwate ubundi tukagira utwatambira akagira wacira akagira utwatera kahi ajata okay chikuma isomwana mutoko naho nabasa kushoma abeje atambureje kandi ushange nyencha kareye erinonji obwiro bwinji anoza kushanga ngo ko kwanoronda ishomero hine bintu binje byo kuba no considering ahabo mwana wawe ahabwanye ncakareye ahabo kwanoza kusiyogwire ushange ngo toci muruho nawe taci kuruho ariyo natura amagara age wenka so obu washashura school fees eri kwingane hibwa kasheshera kare wabanoje basa obu washashura byona byone bambetenga okatahemo okashashura transport abana mukuramba twari mu mavana nanka hibyona byona kabishiriza ko kuba no kuratiriza emicwe nemitwarize eyabantu aba eyishomereri okuba kutekinga care iwe no ija oreba ngo mwana wawe no shashura ekishemire ninga no shashura emicwe mbi ore no ntunga no shashura kushanga oriyo no kuzomuhiri no shashura kushanga oriyo no kuzomwana oba tatira attention mpango ahago kuboria akashomero ishomero ya private esente nandagure banja n'amafamu na nebindi hate sente nazinyorura zimaramu abana bina bashomesa bari kwingana nka munana ratio ya abana abashomesa abana no 1 to 100 umwana wawe kwaraze kuri yenyuma yakora yebe hagaro no one is caring amuherwa izoba oriyo no shashuro mwana kwege bahagaro okwege micwe mbi okwego butafayo esente zona waheze kuzuhuromo hatwahika omufield twaza kutandika kuoreke kitwineho ushanga cyarto washomire rwibare primary school hariyo munda ya mreju natambuze byero mukasheshe no mwabazyo orumendo mutera chamushana nabanza tahariya chamushana garika yishomero aha ground aine bitwe nemitwarize avuga katine time yo kushisha riyo naza yishomero nagarika narge naryo muka ukuchera ka fees no kubanza yaza kwinjira umuzi then akabona aka concentrating akukira ogo washashuro bwana na bwa sente when twazo mico nemitwarize twahendera turugireyo omwana wawe in future ninga kuturahikagura mu ngwe cyane cyo mugiga kikafa kubi kandi ko kwakigamba na recently mazire kureba abantu bashoboza ebigezo bya UNEB mu report ya UNEB kajamba hari amashomero ago kushanga ga publishing results ezitahikire omumakuru akaburisha mero manyantu shangwa kahi tufonera abana 20 binina 15 binitano
so shango muzire wagenda reputation ejo na performance ejo etakira ground watwara yo umwana wawe asigare enyuma mwe n'abazire tukabe tushaba enka chabito kuyagamba tugezo baza wachondoza ishomero eryo rumuntu otwaramu umwana wa bita kiganiro kirimo kigumzamu endeda chekazaba 30 zaraba omurisha ibirize nyine kazomuka mu kace tuza kwantugaruka tuciruga amashonga ni yemwe mutakarwa Enjoy your festive season with StarTime's Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omunam Fusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African football tournament in Morocco this December. Alan Okello. Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Kwera abana ukwangaho password zigumire kandi zo rujwanje enshura n'enyuguta ningo bundi bumanyiso begese ubutabagana password zabo n'abanywano babo kandi zihindurwe bwanyuma y'ubwire ekini kirinda abandi ubutakozese bikwato byabo baticiriziwe nkabangizi ninga bari kwenda kubeshanereza kwa mutahiwe password yawe nicibasa kurebeka nk'ekitari kibi kunganje basa kuretera kabi abana begese ngo password necama n'umwaka bani mwesigana. Nibimanywe mbeba utabashuka mbera utabashuka utaferwa utabashuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba era ni watemba basa inakutia onesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu wajangwe gisiteta n'ekikazi ninga n'ekishisha una mukazi bambi ariho mukazi ari kunuka icyayi baraguriye takuzagaraka noma wimbase kwata okora kasho mukeka gw'abagenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki iwe entebe nashitamo ko naro hano leta kaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mukeka ugaruko stamena ntebe iwe ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayishatu z'ekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishicweka zihangwe. Obire nobuza aho ratwara mukunda wawe aha Valentine's Age. Humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn tuhakuretera Valentine's chamuka eri mu live band ekihuro c'ababiri kiruho starter Expire Wine Unfortunate Love na Midnight Romance aha sente ziringanire otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe n'oburaro iwe no mukundwa wawe obwo rukuhurikiza radio hamwe na TV West okagaruka mu bibuzo abarabanze kubukinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ijano mukundwa wawe mweherere omwanya go buteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mtshemeriri bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Paso nikaburishia no chimani. Ezise teze chibina tumuntu zakora chintu futero papura. Machenga. So
so wakwata namba emwe niyo namba yawe jongo njako mbasa kutorana yoma yena kambanze kakwata ko kubanza ngenda kwereruka Ego ndoko ko banza abana umugisha ngo yo umukamuheru nazima tero umutwaro mwijiki mwana mwiyawo no haine na no haine na be manye byange konga mazima tuzimpereza wina namba zinga naninze na sente kananinze na tuzimpereza kandi zimpereza buzima naninze oba abantu bajya munagire mizembi oba nakubona bonesa tinkwenda kumanya omukazi wanyaza kushora niyo kwa nyine program yanje note y'abantu ego mwami mucha echi ni chechi ejesha jotre det iwe kejesha wajianga heje mchano jiremo ogachomba shisha baba mwamejeshaka ninashwirwe nayo kantura nayo nyejeshaka ntakujuma nyo mushayizo washwira noze ejeshaka ntakumesha yebe ojiro ogachomba shambani shambine wewe katonda wange kashe byara bye ni mweshete eki ni byenkoko ebe byara nobuze ngo te byara ngagambira ki kiroti leto muso ayo leto muso Abanyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuca ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwihandikisa ni kongera mica yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi y'uri kwetaba mu kazano niko ne mica yawe yo kusingura eri kweyongera. we bari wachiri nitwe mu program ya system katuche mutuguza mu mission ekiganiro citu tonda turebe pressure y'abazire rukubeturuho kwenda ngo tutwara abana bitu omashomero agutukureba ngo no mahango twareba mbatsi the end of the day no mucira biciri curunje no butukwendeza abana bitu obundi kugenda mu mashomero ago tore bakirona consequences zikubaho kucira munonga nito nk'abazire ushanga caba burden kwipinga up na bunde byetago byeri shomero recent twantureba agamashomero gwabo shanga umwana za prom na nachi mwana ya panisa za helicopter hati nyowe atina na kamotoka yese ndumuni njeza hawo kujo umwana wana kana shomero mwishomereri wa neighbor no wanje nyenda zeyo tukati nyine motoka prom kezo honestly adroma abana bitu ubongo bwabo kuburi nito mono shanga abantu baburijo turi umuntu wegombe bintu no yegombe motoka yanaka kandi hatoriya yayeta helicopter oriya ya leta V8 wawe yese ari klasi ni yemwe neza siyuti zicukuburire zarajware hati norebejo pressure yo kushanga umwana yaza kubontire yo nkomuzire nabyo birundi abo kwa niyo standard ari kandi cyo nakugira ngo ntubatwara for different reasons kandi wabi inyuma ninje nishitamo muduka ninyefura yija kutayaya kumukorga akaruka ninkacho ubontayo ukono nango meeting standard zazaye akaruka kacenge nempanise helicopter ndonda karuru buriyo mwarebe kunkuruga omuka ehurire hariho umuzire owatandikira aha nagira ngo I really hate schools where parents pack a lot of things. It puts us on pressure. Some do shopping as if they are beginning a shop. Takura mzire we and indeed ushanga bakushopingira umwana
urebo yigira tachi nabya byagenda bita then yajanga twe baruhereza ngo you deserve a bottle of soda each of you terje mima bagenzi soda ni jachi eshayo na nimfisha kujachi Ariana barge nyuma so kubya gamba eche kintu cha shopping stani na shopping recently tukahora hembozi a student umwishomero rumwe ngo akaba nagura no market za break tea na za soda no makushanga wagura class yona class irimo abantu burizo mba administration yakika kwebuzo shogo mwana sente zinazihankaye nkubagire akagura administration akabagura class nko kwakushanga class mwe n'abana bankabishatu buri zono bagurira chai ngo mwana kaya ko mu wiki ya kabiri ari kugurira ba classmates bona chai cyo kunywisa chi ngo ishomo ry'aba concerned go mwana sente zinazihankaye bagize kweta umuzire ko yaburizo mwana tishiya sente atkanakuze oyaja tunyoka gendo mu wardrobe ni hayo bando yona kumbe ngubando akare bando za milioni 5 so exactly umuntu ushomana n'umwana nkogwe honestly ano basakute na n'umwana na basakute kate maybe bazire banje tubakozere cyo kumara gukora sente tubakucenga ubundi struggles twantura bamukabazire shopping umwana mu shopping jiro muhereza sente umwana shanga pocket money yeye tamu ne mitwaro 50 ubundi jo ubunda ine mitwaro 2 so reba abana bahindira batafite njana no mwishomerero wabata andi twinenga mbere kugira ngo abana bitu barabona bone ko twabona bwine yo kashomese bigere wayine kushomese everyday ayine kuba nahindura hankitu umwana wawe takajora uniform emirundo etamu 2 ahubwo kuba naza kuba yino yabona wabona bwine kandi ko ramure kuri kora murekure akashanga eje mbere yo kumutetsa yo kumujajamya itache basa kubaho naje ko naye basiza kugira ki yayekorera ngo shiyo kuwashomise bigere kuwagize rotyo hatwarebotine chori kandi kitakwesimisa abana mugume mbarekeremo bagira kuba yesigariza mbarekera amako kusharo muhanda chonka mbara kubatera musenses ezibarije kwehwezesa ahimurabe mutari twatire tugamba pressure y'abazire bari kurabamo okutwara abana amashomero amahango aguturukweta amahango kandi amazima bashomera amahango garo kandi tukaja ngo tugakoraje konka jire bwa consideringa umuringo gumweninga ogundi kandi mabi namashomera gamahango gatakabogo mu ngaro gakabebyo ebitwabantu wongesereza kushanga abana batine that cross supervision emchene mitwarize nebogaho no bahakutoroka abana kinano mwishomero noza kushangoshango tatunga difference so tamanya kunoga botiro that cross supervision school fees okashangeringanira abo kwabana nibinji bashashura nyinji bashashura sente zinganira unkazendera zibire nyinji abo kujangu nabana binji then okashanga ngo edini buri bamwe no batwarira umudini ngo kwa kwamba shomera umudini zabo then okashanga ngo na nebu watuma za tipi manya za rimze mpapara manya bya katolize nkahi manya biha ukashanga nabyo biringanira ruyare we should at the end of the day consider you as a good big school umwana tashanjire ngo na yibirwe bizamu abishika then ebinde byenyuma nabyo byo notabikoratire cyo kubanza nako batabiye korire bizamu kwantu bamanya bamwe biba kandi mchene mitwarize na etera hamstari amadini tumufireyo imwe muryaha kasente kumukatasi atibeta amashomero mahango mugenda murya mwine motoka bahango abo kibishomerera umurumwe narahango konka abana bitu bahendera bata so tukayenda tukugira ngo gona amashomero garakuvuga atyo kandi tukagira ngo tuburiyo mwe ngo buriyo mwe narabo mpressure okutwara abana mwishomereri amazima garungu amashomero ago garho agamana gashomesaje nagashabana nebintu biringanire kandi ushango muzire atari pressure ninga nabyaba binji yo muzire pressure je ninje basa abo kwa kasente nyine so ninjirangu buri yomwe gwa hashime kuba nangwa manya size yo sara poresa raga har pressure eje no yetaho abo kushomeseza umwana umwishomero rahango kandi nitabashomire Ruware primary school by the way consider my school a big one ahabuko washanga irikanye haho foundation yinyine yo nane yaho ndiyahananye ningamba na jemima baba generation ya hati Ruware nimba ntaruko ngenu manyahoro kugwa stambura
Alright, naye ninyonje sereza undi kujamba bazire tumanye priorities zitu twabantu ronda amashomero g'abana banza wamanya umwana wawe manye talanta zaine manye ukwari manye cyo kumwenda mu mutwaro umwishomero erine environment nunji yakubasa kumuyama echo kwenda tuchikuyamba ku mutwaro umwishomero wo kumangonera hango kashanga no mwana atakabasa ko expressinga taine self esteem yona muteko mwishomero in environment nunji umwana wawe yakubasa kushomera kandi akashira tureke kwenda kukakasa abantu ngwiwe innocent abana babona bashomera mu mashomero manyamahangu kandi ukashanga at the end of the day ubunde iwe cyo genderire kutunga umwana wawe utakire bandina n'amashomero of course wagizire izina rekizina reflecting on academic performance y'abana banye mu kushomesa hamwe na emico yabo na no kuba ari kwetwaza babashobira umwana jat konkeje bambe product ye riri yishomero so mutakarebera cha sente chunka mugira abashomesa bakumana environment bonire ko culture activities za kubasa kuyamba umwana ko express Master Fred kurga Uganda Matters ahifaha soda ya Jemima agita hasumu yanje niza ninye yarabira mu kugambira iki nakugambira ngo baje ngo you deserve a bottle of soda nshomera mbaye hamwe ndishomera yawe tuzakushohora hamwe yawe kare kakwese tahasimu yanje inyoye kindi shuwa ndiyo muzire ubwo mwana anje tinka basa kumutambusi ya soda ye nitubendeza izo barunji tubandeza ukumurikisa abana kurunji nitubendeza ukutaye biringanire kaca koyine za yogambe na management na director gamba na head teacher gamba na nabo ukuteka dandu basa kurabira mu base kutwara umwana abo kuba ecora ashashure after 2 weeks nshana na necho wakushashura umwana yabagireyo izoberi tubendeza kubasa tubendeza kutambura jengendo ningozi mukwana mutwara mu abana banyu tubendeza ukubona school fees ruchimwe cyo nakabasa kutambura ki katfumure ntuza kuba tugarukana muze ibisinsino akashonshoreke agarukora taho nehinda akashanshareke ka muzeyi ibisinsino nakakushyikibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation.